Hey, webakwethu uyabona kule album ethi icala lempumelelo kaBig Zulu. Ayi ngibona kudidiyelwe amanye ama-artist lapha, ngibona kudidiyelwe ngempela ke. Yabona laphana hayi izamawala. Yabona le album ethi icala lempumelelo. Hayi ngeke. Uyabona le album le kumele uyithole, uyayidinga nawe ngoba ngiyazi nawe khona balokho bekuhlupha kuthi uphumelele kanjani, wenze kanjani ngoba besishizila naye. Nawe uyayidinga le album ikhandelwe wena ukuthi uyilalele. Yenza sure ukuthi uyapreserve ithi ifika nje iqale wena kuqala le album lena man, ayithi iphumele ezandleni zakho. Hayi le album ethi icala lempumelelo ididiyelwe. Uyabona uthi ubuka nje ama-artist phela i-album, uthi ubuka ama-artist akhona phakathi ubone ukuthi hayi yabo la kudidiyelwe umlilo wangempela-ke lo. Akusuke futhi umlilo wamaphepha, umlilo wey'nkuni kanye ne-charcoal ngaphezulu. Hhayi angivele ngikuyeke wena, preserve wenze show le album ifikela kuwena. Big Zulu icala lempumelelo, album launch kusasa nge-8 April, yona iyoze iphume nge-11 April.